Kad se radi o kompleksnim slučajevima, dr. Varga, onda se vi vrlo često služite i našim prirodnim materijalom, ne samo umjetnim materijalima o kojima je dr. Temer govorio. Ja vas molim da nam pokažete nekoliko primjera i objasnite što je zapravo jedan kompleksni slučaj. Evo, timski rad u klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta u sklopu koje djeluje Klinički zavod za oralnu kirurgiju koje je spomenuo kolega Krpotić. Taj timski rad između doktora medicine koji je specijalista maksilofacijalne kirurgije i rekonstruktivni plastični kirurzi, zatim oralni kirurg, u konačnici ja kao specijalista stomatološke protetike. U tom timskom pristupu imamo tu mogućnost da rješavamo izrazito kompleksne slučaje. Evo tu ćemo prikazati sada nekoliko kompleksnih slučajeva. Prvi slučaj se radi o ratnoj traumi koje smo imali prilike vidjeti nažalost između 90. i 95. godine, mnogo ranjavanja u području lica, čeljusti i usta. Tu vidimo da nedostaje cijeli prednji dio donje čeljusti i dio gornjeg grebena. Rekonstrukcija je izvršena sa autolognim košnim transplantatom, odnosno transplantatom sa kuka od pacijenta. To je uredno sve zaraslo i stvorila se dobra podloga za ugradnju implantata. Evo vidimo tu u gornjoj čeljusti 6 komada i u donjoj čeljusti. Tu vidi se taj kuk kako izgleda u ustima. Ovo je snimka nakon ugradnje implantata. I protetska nadogradnja je izrazito zadovoljavajuća za pacijenta. Napokon čovjek može normalno funkcionirati i estetski moment je čisto zadovoljavajući, pogotovo kad znamo vrlo dobro u kakvom je stanju on došao nama početkom 90. godina. Ovo je drugi primjer, ovo je prometna nezgoda, tu se vidi multifragmentalne frakture i gornje i donje čeljusti i stavljeni su implantati i u gornju i donju čeljust i čisto je zadovoljavajuća ova protetska rehabilitacija koja je nakon puno rekonstrukcija njegovih čeljusti je došlo do dosta velikog otklona od normalne okluzije. Ovo je posljednji slučaj jedne mlade djevojke koja je ostala vrlo rano bez iti jednog svog zuba. Nije više mogla nositi svoje proteze, ugrađeno su je sveukupno 12 implantata, 6 gornju i 6 donju čeljust. Tu već vidimo i protetske nadogradnje na njima. Uzimanje otiska je isto dosta jedan specifično postupak u implantologiji i tu vidimo gotovi protetski rad, vidi se ti sitni vici gotovo urarski sa kojim se fiksiraju ti protetski nadomjesci i to je nadomjesto koje pacijentica sama ne može skinuti. Tako da ona funkcionira kao da ima prvo do zadnji svoj vlastiti zub i same izjavljuje da se tako i osjeća i izrazito je zadovoljna. To je sva sreća da takva mogućnost postoji jer zaista ostati bez zuba u bilo kojoj dobi, ja bih tako rekla. Spomenuli ste jedan termin koji su naši gledatelji već naučili kad smo razgovarali o transplantacijskoj medicini, to je, rekli ste, autologno, postoji naravno i alogeno. Da li vi ikada alogene preparate upotrebljavate u stomatologiji? Mi kažemo da je najbolji implantat iz vlastitog tijela. Tako je čak, mislim, prije nego što sve prethodne odlične emisije koje ste imali su bile na temu da je najbolji implantat čovjekov vlastiti zub. Tada se mora čuvati do što se više može. Kad se više ne može, onda pristupamo implantologiji i autolognim i analognim implantacijama drugačijih i umjetnih tkiva. Imamo dva pitanja. Moram vas malo prekinuti. Halo, slušam. Dobro večer. Dobro večer. Evo, mene interesira, ja sam imala resekciju jedinice gornje u mjesec dana 2 puta. Jer me je prvi put nakon resekcije me ponovo boljelo i ponovo su me otvorili i očistili. Nakon toga mi se javlja gnjojni prišt koji mi nikako ne zarasta. Ko će odgovoriti na pitanje gdje, na kom mjestu? Ja nisam razumjela na kom mjestu se javlja. Na jedinici gornjoj. Vi ste razumjeli. Doktor Temer, hoćete vi? Vjerojatno se radi o fistuli pa bi... Da, vjerojatno bez obzira na resekciju, pitanje je zapravo šta se za tim zubom dogodilo. Vi možete 10 puta resecirati vrh korijena, ako je preostalo punjenje u samom korijenskom kanalu nije adekvatno ili je porozno ili je možda došlo do neke mikrotraume ili mikropuknuća samoga zuba. Prema tome, to bi trebalo vidjeti zapravo šta se od toga dogodilo. Očigledno je nešto još dalje osim obične resekcije u pitanju. Treba detaljnije pogledati. Detaljnije pogledati zapravo šta se dogodilo. Ili je punjenje krivo ili je došlo do neke obično vertikalne frakture samog korijena koji se često ni na rengenu ne može vidjeti nego tek zapravo jednim ovakvim dugotrajnim fistuliranjem i zapravo
Da, ne može se reagiranja na sam tretman. Kad vertikalno pukne zub, onda se on zapravo ne može spasiti. Zapravo, to je možda jedna indikacija da je 100% zub praktički. Ali je indikacija za implantat. Naravno. Sljedeće pitanje vas molim, halo. Dobro večer, pozdravljam se u studiju. Naime, radi se o moje majci. Ona je 89. izvadila zub i ispali su svi ostali zubi u donjoj čeljusti. I ona je otpuštena sa dijagnozom gangrene dolje. A gore ima paradentozu, imala je na svoje zube most i to je sad sve ispalo. I sad mene samo imala implantate, onda poslije to je bilo vršenih nekakvih 5-6 operacija 90. godine. To je ispalo, ti implantati su ispali, naravno organizam nije prihvatio te implantate jer je ona sva bila naotekla i to je ispalo u biti uz puno gnoja i to. Sad mene zanima kom bi se ona mogla javiti i da li u principu postoji mogućnost da ona ikakve dobije nadomjestak za zube, jer ona nema ni jednog zuba u glavi, jel? Ja. Doktor Varga? Evo, mislim, kad se govori o implantologiji, to smo možda trebali reći na početku, da je faktor uspjeha u svijetu prosječeno oko 94%. Međutim, onda se treba usredočiti na tih 6% slučajeva od kojih ne uspijeva. Ja? Od kojih ne uspijeva. Jednostavno, tijelo kao tako ne može prihvatiti taj strani materijal u sebi i on ga odbacuje. Da li ga odbacuje u vrlo banalnim i jednostavnim slučajevima, jednostavno implantat ispadne bez ikakvih komplikacija, a u nekim situacijama dođe do burnih reakcija, gangrenoznih stanja, osteomijelitisa, čak zna biti i lomova čeljusti, tako da to je vrlo ozbiljan posao i ima faktora rizika i mora se vrlo pomno pratiti pacijenta u određenim fazama, taj follow-up da bude postavljen, da se rentgenske analize rade na jednoj redovitoj planu i programu, tako da se može vidjeti tijek samog pacijenta i njegovog života sa implantatima. Ima li još pitanja? Halo? Halo, izvolite. Halo. Recite. Ne čujemo vas. Halo? Veza nije dobra. Halo? Izvolite. Čujete me? Slušamo vas. Ovako, htjela bih pitati svoju kćer, 12 godina, fale joj 3 trajna zuba. Sad je momentalno pod ortodonskom kontrolom i sad je rečeno da bi trebala raditi krunice. Ima još mliječne zubi izvađene, znači kao oni drže mjesto. Sad htjela sam pitati u stvari da li je pametnije s tim krunicama ili da se... Prekida telefon, to je, ali razumeli ste sve. Ko će odgovoriti? Dogovorite se, molim vas lijepo, dragi gosti. Po redu. Šta je ovoga, to kasnije na jednom primjeru ćemo vidjeti zapravo da se može pojedini zub, ako fali, nadomjestiti sa implantatom. Vrlo elegantno, vrlo jednostavno, pogotovo ako se to radi u mladim ljudima sa puno kosti, znači imamo puno materijala i usađivanje implantata je zapravo, vidjet ćemo kasnije, vrlo jednostavan tretman bez nekakvih velikih trauma. Naravno, ako se radi o ne znam sad kakav je slučaj, ali ako se radi o nekim zubima koji su prije i kasnije tog zuba gdje fali oštećeni ili možda, ne znam, imaju problema nekakvih drugih, znači velika destrukcija toga tkiva, onda je bolje napraviti jedan most, znači ako se ti zubi tako i tako bruse, onda je bolje napraviti jedan most nego raditi implantate, pa pojedno opet krune na ti pojedine. Gospođa je spomenula da ima djevojčicu koliko 12 godina i 3 trajna zuba već nedostaju, ali znači još... da očigledno, znači ili se da ide hipodoncija, teško reći, ili je to zbog karijesa, ne zgubila zube, to sad... Naši klinički algoritmi kažu da moramo čekati završetak rasta razvoja prije nego što se dođe do implanta. To sam htjela reći, nije li to premlado? Jasno. Možda još jedno pitanje u vezi s ovim odbacivanjem. Implantati se rade isključivo od metala? Da, ovako, u zadnje vrijeme svi ozbiljni implantati na tržištu koji jesu rade se od metala i to je jednog posebnog metala koji se zove titan. Sad taj titan može biti tretiran, njegova površina može tretirana biti na različite načine, sve u svrhu zapravo boljeg adaptacije, bolje integracije sa kosti. Znači, recimo u ovom slučaju, kao što je u ovom slučaju, je on integriran sa jednim hidroksapatitom koji mu bolje prepoznaje i bolje se mogu vezati, znači on se veže direktno za kost.
ili može biti čisti titan, različito ispjeskareni ili sa različitim tretmanima. Znači, u tome se i razlikuje implantat od implantata. Da, razumijem, da. I to je vjerojatno i razlika u cijeni o kojoj danas uopće nismo razgovarali, a rekli smo da je to Rolls Royce, jel?